Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketle mmogo ka tshedimosetso. NHI ya tlenegisitswe go nna molao. Baleka Mbete a re ANC e amogela gore e dirile diphoso le gore e tla iphutha metlhala. Mo metshamekong, tona metshameko Zizi Kodwa a gola baatlete ba naga ba ba yang metshamekong ya Paris 2024. Mopresidente Cyril Ramaphosa o saenile molaotlhomo wa NHI go nna molao kwa Union Buildings go sa le gale gompieno. Puso ya re molao o tlile go fetola le go tlhabolola tsamaiso le tlamelo ya boitekanelo mo nageng e tla tlamelang baagi botlhe ka ditirelo. Mopresidente a re kgwetlho kgolo e lebaneng le go tsenngwa tirisong ga NHI ga se tlhaelo ya matlole mme ke go se lekalekaneng ga gore lephata la poraefete la boitekanelo le neelwa tlhokomelo e kwa godimo ya matlole. Le mororo mangwe a maphata a amogetse molao o ka tsopedi makokwa le mmalwa a sepolotiki le bangwe ba badiredi ba lephata la boitekanelo ba o kgadile thata. Go tsere puso dingwaga di le 4 pele molaotlhomo o ka tlanegisiwa morago ga ditheetso tse di tseneletseng tsa bosetšhaba. We are gathered here today to bear witness to the signing into law of the National Health Insurance Bill, which at the stroke of the pen is about to become an act of parliament. This is clearly a pivotal moment in the transformation of our country and in fact in the history of our country. It is a milestone in South Africa's ongoing quest for a much better, just society. This transformational healthcare initiative in many ways gives further impetus and effect to our constitutional commitment to progressively realize access to healthcare services for all its citizens. In its essence, the National Health Insurance is a commitment to eradicate the stark inequalities that have long determined who receives in our country, who receives adequate health care, and who suffers from neglect. By putting in place a system that ensures equal access to health care, regardless of a person's social and economic standing and circumstances, the NHI takes a bold step and a stride towards a society where no individual must bear an untenable financial burden while seeking medical attention. Now, this vision is not just about social justice, and this vision is not a new one, as you have heard, and I'll refer to it a little later. It is also about efficiency and quality. The provision of healthcare in this country is currently fragmented. It is unsuitable and it is wholly unacceptable. Tona ya boitekanelo Ngaka Joe Phaahla o tlhalosa gore molao wa NHI o na le magato a le mabedi a tla diragadiwang mo dipakeng tse di farologaneng. Within our context, historically, healthcare costs have unfairly burdened most vulnerable members of our society for a long period. Families have faced agonizing decisions, sometimes having to choose between basic necessities and the necessary medical care. This reality does not align with our vision of the country where we envision citizens should enjoy a life to the fullest. Fa e ne e tsibogela go saeniwa ga molao wa NHI, Democratic Alliance ya re
e tlile go gogela puso kwa kgotlatshekelo malebana le molao ono. Lekoko la re seemo sa molao ono sa ga jaana ga se ne se rarabolola mathata a lebaneng lephata la boitekanelo ga jaana. Democratic Alliance is firmly committed to the provisions of the Constitution under Section 25. And we are firmly committed to achieving universal health care as the rest of the world is aiming to do. However, there's been deliberate misinformation about what this bill seeks to do and what this bill will be able to do. This bill in its current form will not be able to bring about quality health care for all South Africans. It is a lie that has been peddled and it is simply not true. As the bill stands, all that it will be able to do is to pool funds of about 300 billion rand a year to be able to set up the NHI fund, but it's not going to deal with the systemic issues which are there in the healthcare system. The healthcare system needs significant investment, which has not been done in 30 years. The healthcare system needs to be capacitated. Vacancies need to be filled. None of these things have been done. And if you're going to seek to achieve universal health care, you're going to first have to fix those problems, and then you're going to have to talk about a funding model that we can then talk about. Re ikgolaganya ga jaana le tlhogo ya sekolo sa bongaka kwa yunibesithing ya Sefako Makgato mo Profesara Nathaniel Mofolo. Prof, o amogetse mo dikganyeng tsa rena tsa SABC 2. A wa nkutlwa Prof? Go bonagala fa re na le bothata ba go ikgolaganya le mo Profesara Mofolo yo re tlileng go a tlhatlha le ena molao o mošwa wa NHI o mo Presidente Ramaphosa a o saenileng go tsena mo tirisong. Prof, o amogetswe mo SABC 2. A wa nkutlwa? Ke a utlwa re lebogela go nna le rona ga gago. A ko re tshwaele ka bokhutshwane baagi ba naga ba tlile go tswela mosola jang ke molao o mošwa o wa NHI? ke kgang e tonna ena ya gore jale mopresidente o sa saenne molao mare ntho e bolelang ke gore molao ona ke tumello ya gore jale ditlhophiso di ka taleha ga se gore go sane a batho ba tsoa dintho tlabe se di phethahetse kaofela gobane dintho dingata tse le gore tlabe di phethahale pele ntho ena e ka sebetsa hantle mme ba ne le tumellano ya rona batho ba hlokahalang ditlhophiso pitsa ena e re reng ke NHI fund emile e sebetse jwang hore kgono go fana ka ditshebeletso tsena tsa bophelo mo ile gore jwale ha o sana kgethollo ya gore na una le medical aid kapa ha ona medical aid o wala ona le tšhelete kapa ha ona tšhelete so tsela e sa le telele e ka pele ho rona ena e saennweng ke tumello ya go bale ditlhophiso di ka qala. Ka bokhutshwane go nnile le ke mo kgatlhanong le go saeniwa ga molao o. A o tlhaloganya gore ke mo kgatlhanong e ka tswa e tswa kae? Go na le maphata a le mmalwa a bontshitseng ke mo kgatlhanong le go saeniwa ga molao o. Dintho ditlhophiso di ngata tlamehile etsahale gobane go na le melao e meng hape tlamehile e sebetse pele ntho ena ka o tloha hantle tsela ena ka o tloha hantle molao wa di-medical aid scheme o ntso tswela pele ba le ska ha o ntso tlwaeletse batho ba na di-medical aid ha ba tsoa o sana o bolele go ba le medical aid tsa bona di sa sebetse go na le ntho ya rona Public Finance Management Act rona e sebetsa jwang go na le ntho tse ngata go na le melao e ka bang e fetang leshome e le gore tlamehile etsahale gore ntho ena ka o tlolwa hantle ka mantswe a mang tsela ena e tlo etsahala hanyane go fihlela be etsahala ha se tsela e le gore tla etsahala hang e tlo nka dilemo tse leshome o isa tse 20 gore ka tswela pele mare ha ditlhophiso di ngata ke nnete gore batho ba bangata ba sa dumelane le yona ba e shebile ka mokgwa o mong mare ena fela ke tumello ya molao gore jwale ditlhophiso di ka qala.
ke yona fela ntho bohlokwa ka teng ya ha o le lo ntho e nngwe se hlophisitswe hobane tlamehile o fumana hore na tjhelete e tswa kae e tlo sebetsa jwang e tlo etsa eng dipetlele ditleliniki tlamehile di lokiswe dingaka di-healthcare providers tlamehile ba contractuwe gore ba tlo ko ntho dingata ena ke qalo fela e tlhophiso. re lebogela tshedimosetso ya gago moprofesara Nathaniel Mofolo ka kgang eo ya NHI a reng kwa bagwebing. Yo mongwe wa ditokololo tse dikgolo tsa ANC Baleka Mbete a re lekoko le dumela gore go na le diphoso tse di nnileng teng pele mme ba batla go neelwa tšhono ya go di siamisa. Ntle le diphoso tseo a re go na le dilo tse dintle di le dintsi tseo di dirilweng ke ANC. Gape o kgadile lekoko le le fetsang go tlhamielwa Umkhonto weSizwe. Mbete o ne a le mo letsholong la go ngoka batlhophi kwa Palm Ridge kwa botlhaba jwa Johannesburg. Monastilo wa maloba wa ANC Baleka Mbete a re baagi ba naga e ba ye go vouta fa kgwedi eno e ya fifing gore lekoko le le busang le kgone go tswelela ka tiro ya lona. If we can even make a small mistake of thinking it's correct to punish the ANC by not voting the ANC, we take ourselves as the people of South Africa back. So it's very important for each and everyone who has energy to come out and make sure that people know that it is very important for everybody to vote ANC so that the ANC can continue with the good work it started in the past 30 years. A lot of very good work was done. Musa Khotla yo wa maloba yo eneng e le gape motlatsa mopresidente wa naga wa amogetse gore go na le diphoso tse di dirilweng ka motsi wa puso e fetileng. Indeed, nobody can deny that there are mistakes that have been made by individuals. There are some wrong things that have been done. As we know, we publicly know the investigations that have been done, and we have acknowledged those mistakes. A re baagi ga ba tshwanelwa ke go tlhakangwa tlhogo ke lekoko le le aparetsweng ke dipuopuo la Umkhonto weSizwe. Fa na le mo letsholong la go tsena ntlo le ntlwana Mbete o etetse monna yo o tshelang ka bothata jwa pono yo o sa leng a dirile kopo ya ntlo ya RDP mme ga ise ya amogele. O ikuetse go puso go mo thusa. Bao e leng lekgetho la ntlha ba tlhopha ba kopile puso go tla ka tharabololo mo mererong e ya amanang le bašwa go akaretsa le bašwa ba e leng dialogane mme ba sa dire. Nka rata fa puso e ka nthusa ke kopa ntlo e tla tshwanelang motho wa ditlhoko tsaka gonne ga ke bone. Mbete o tetse solofelo ya gore lekoko le le busang le tlile go fenya ditlhopho tse di tlang. Tlamelo ya metsi e tsweletse go nna tlhobaboroko go baagi ba Emalahleni kwa porofenseng ya Mpumalanga. Ba re bothata ke go tlamelwa ka metsi a leswe le go kgaolwa gangwe le gape ga thebolelo ya metsi. Baagi e ne le karolo ya mogwanto wa lekoko la Rise Mzansi go ya kwa masepaleng wa Emalahleni. Ko le fa go le jalo lekoko le le ganetswe ka go neelana ka memorandamo wa ditopo. Baagi bano ba tšhakgetse ba bega fa go na le dikgwetlho di le mmalwa tsa thebolelo ya ditirelo kwa kgaolong ya bone mme metsi ke bothata jo bogolo. Ba bega gore go abelwa metsi a leswe le kgaogo ya tlamelo ya metsi ke selo modiro kwa kgaolong eo. We are facing a problem with water, jobs and electricity, but most importantly it's water. This water, they take them from streams, then they come with it with JoJo tanks and give them to us, and they are not clean. Sometimes we suffer from diarrhea. Baagi ba re ba batla phetogo. It's like we are wounded on the drain.
because we're down. No one look us up. The roads are not proper. We got sewage spillages where we are staying. Rise Mzansi e ikelela go gwantela kwa masepaleng wa Emalahleni. Fela ba boleletse gore mefuta yotlhe ya megwanto e sekegilwe go fitlha morago ga ditlhopho. Le fa go le jalo, lekoko la re ga le boele morago. Le ne la gwantela kwa kantorong ya poso go lepagana le dikantoro tsa masepala. People have a hunger for a new message, for a new politics, and for new leaders. And we remain confident that after the election in 2029, we will have representatives not only in the National Assembly, but in several provinces across South Africa. We are here in front of the municipal building. By the way, you are across the road because we had asked for permission to be allowed onto the municipal precinct. We always have a very peaceful picket. We don't cause violence, but the mayor, we are told, said it's election time. Apparently, he does not have time to receive memoranda at election time and take the issues of the people seriously. Lekoko la re le tlile go boa morago ga ditlhopho mme dintlha tseo di tlhagisitsweng di botlhokwa mme di tlhokwa go rarabololwa. Maiteko a go ikgolaganya le masepala wa Emalahleni a retetse. Fa re tswela pele conference ya malatsi a le mararo ya mokgatlho wa ditekisi wa Santaco e ikaegileng go atlhatlha mathata a aparetseng industry e tsweletse kwa Polokwane kwa porofenseng ya Limpopo. E totile mathata a tshwana le dintwa le tirisodikgoka mo industryng e lebisang kwa go bolaweng ga bapagami, beng ba ditekisi le bakgweetsi. E setse le dingwaga di le mmalwa industry e rwele mathata a ka tlhogo. Dikemedi tša go feta magolo tharo go tšwa diprofenseng ka moka tše senyane go bala boetapele bja ditekisi baemedi ba mmušo ditsebi tša go fapafapana tša melawana ba kopane go tla ka melawana ye meswa. Nepokgolo ke go ahlahla le go golela industry ye bokamoso bjo bo phadimago. Conference ye ke ya mathomo ya melawana ge sa le Santaco e hlongwa ka ngwaga wa 2021. Mopresidente wa Santaco o re melawana ye e nepile go netefatša gore tšohle di sepela ka thelelo ka industryng ya ditekisi le go thibela dikgohlano tšeo di fetago ka maphelo a batho. Re na le molaotheo wa Santaco fela ga rena what you call tsamaiso kapa di-policies tse di thusanang le molaotheo go laodisa le go tlhokomedisisa gore go na le boitshwaro bo bontle mo di-operatorseng tsa rona. Ba bangwe ba ba tšea karolo ba re melawana ye ile go matlafatša molaotheo wa Santaco le gore basadi ba kgathe tema ka tokologo ka mo industryng ye. The taxi industry has been the male-dominated industry, and most of the women who come in as the operators are the widows. The widows, there is an issue because there is a patriarchy issue. Ditlhotlo tse re tlhakanang le tsona ke tša molaotheo wa rena wa Santaco. O na le dilopolo tše dintši tše e le goreng a o tsentše dilo tša go tshwanakana le di-violence mo taxi industry. Re tlhotlheletsa basadi gore ba joine industry le gore ba tle ba kgone gore ba fepe malapa a bona, ba kgone gore ba tseye karolo mo changing e tlo bang teng mo industry. Conference ya melawana ya Santaco e tla fihla mafelelong ka labonele mo go lebeletsweng gore go tla ba le melawana ye meswa ya mokgatlho woo. Santaco e re melawana ye ile go ba thuša go rarolla mathata le ditlhotlo tšeo ba kopanago le tšona ka gare go industry ya ditekisi. Nna ke Koketšo Mota wa ditaba tša SABC Polokwane. Mo metshamekong tona metshameko Zizi Kodwa wa khotse baatlete ba ba tlileng go emela naga kwa di-Olympic tsa monongwaga kwa Paris. O ba rotloeditse gore e nne baemedi ba ba siameng mo boemong jwa naga kwa France. Kodwa o buile morago ga fa komiti ya Confederation ya metshameko le di-Olympic ya Aforika Borwa e sena go dira kitsiso ya setlhopha sa di-Olympic kwa Olympics House mono Johannesburg. Hara ba bileng teng ke bahlodi ba di-Silver Olympiceng tse fetileng Kgotso Mokoena le Hezekiel Sipeng. Mme le ha e le nako eo baetapele ho tsa dipolotiki ba leng maphathephathe letona la tsa dipapadi Zizi Kodwa le yena o ne a le teng. SASCO ke phatlaladitse sehlopha sa maatlete a 39 a mang e le a mathang ha mang e le a tolang le ho tse ding tsa dipapadi. As we say, bon voyage
Remember, you represent a country. It is not about yourselves. In many other clubs in the countries, they think it's about winning for the club. For you, it's about the aspirations of the country. Thank you very much and congratulations. When you go out there and you do your best, no matter which field of sport you are in, you must know that you're going to be bringing South Africa together with every event that you participate in, with every heat that you run in, with every heat that you swim in. hara ba bang ba tsejwang ba kentsweng sehlopheng ke Charlotte Law, Tatiana Smith, Akane Simbine le Wade van Niekerk. SASCOC e bile ya phatlalatsa le meputso eo bahlodi ba tla ifumanang mme ba hlolang medal tsa Gauteng ba tla iphumana dikete tse 400. 4x1, it's repetition after repetition and after repetition, and we just didn't have the time to do it. So now we've had the time. I mean, we will have a training camp going into Olympics as well, two training camps going into Olympics. So, hopefully that will help us and we'll get the right mix and, with the youth and the experienced guys. It is a much stronger team and it's good to see the juniors come up. I know there's always been negativity with the gap between some of the swimmers, but I definitely think we have a strong group going and I'm excited to even see in the future what's to come. SASCOC e tla phatlalatsa sehlopha se seng kgwedi e tlang mme maatlete a mang a ntse a sebetsa ka thata ho qualifyela di-Olimpiki. Phesinkatlo, SABC News, Johannesburg. Di le kalo mo gaetsho gopola gore dikgang tsa rona di teng mo mafaratlhatlheng a jaaka X, Facebook le YouTube. Le mo WhatsApp re teng. A nne boroko. le musi me mogaetso madume a re bona ponelo pele me ma bosa ma bosegong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela masarasarana a pula ka diperesente di le 13 ka kwa province ya Mona Gauteng le dikarolo dingwe tsa province ya Limpopo ga mmogo le di province ya ka kwa Northwest go tlana le masarasarana a pula me re lebella motsatsing la ka moso teng ba ponelo pele me ma bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga segolo bogolo yang ka kwa province ya ka kwa Northern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Eastern Cape le Western Cape mme mo di province tse dingwe go tlana le muane mo mosong re lebelle di grata tsa rona tsa di temperature tsa me mabosa ga re lebella province ya Gauteng Springs tla beke me go di grata di le 10 go ya go di grata di le 12 le botlhano Johannesburg yona lona e tla beke me go di grata di le 12 le botlhano re lebelle province ya ka kwa Limpopo teng ka kwa provinceng eo go bontsha fa go tla go thibile fale le fale me go tlana le tlhabo ya letsatsi mo sina e tla beke me go di grata di le 12 le bosupa fa thoyando yona e tla beke me go di grata di le 12 le borobedi me re lebelle province ya ka kwa Mpumalanga go tlana le tlhabo ya letsatsi fale le fale fa Sekhukhune go tlana mogote ka di grata di le 13 Mbombela yona e tla beke me go di grata di le 12 le botlhano re lebelle province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng ka kwa provinceng eo go bontsha fa go tla bo go apogile me Ulundi tla beke me go di grata di le 10 le botlhano go ya go di grata di le 13 fa Richards Bay yona e tla beke me go di grata di le 12 le borobongwe re lebelle province ya ka kwa Eastern Cape teng go tlana le tlhabo ya letsatsi fale le fale fa Komane teng mo mosong e tla beke me go di grata di le 11 go ya go di grata di le 12 le borobongwe East London e tla beke me go di grata di le 12 le borataro re lebelle province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town e tla beke me go di grata di le 12 fa Mossel Bay teng go tla bona le tlhabo ya letsatsi me tla beke me go di grata di le 12 le boraro Joshua e tla beke me go di grata di le 12 le bone re lebella province ka Northern Cape teng Springbok e tla beke me go di grata di le 13 ka jalo go tla bo go le mogote di Ariana e tla beke me go di grata di le 12 le bosupa me re lebella province ka kwa Free State teng Frankfurt mo mosong e tla beke me go di grata di le 3 go ya go di grata di le 12 le botlhano fa Fixburg yona e tla beke me go di grata di le 16 re konosetsa re lebella province ya Northwest teng Rustenburg e tla beke me go di grata di le 12 le bosupa Lichtenburg 12 le bosupa me